Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Zajebanta. Ova epizoda će biti malo drugačija od ostalih epizoda koje smo pravili. Znači ovo neće biti ni gameplay ni nešto slično, ovo će biti potpuno različito, odnosno bit će tutorial na temu kako promijeniti tekst na nekim sajtovima. Recimo uzet ću za primjer pregleda na YouTube recimo. Znači ako vam piše da imate 2 pregleda, vi namestite da vam piše da imate 1000. Lupio sam, znači recimo. Znači idete na internet i uđete na sajt na kom to želite. Evo ja sam ušao. I sad, kao što vidite ovdje piše 55 views. Znači da biste sad to promijenili, samo treba toliko da štiklirate to 55. Štiklirate, desni klik, inspect element. Pritisnete, otvorit će vam se ovo dole. I samo nađete tu gdje piše 55 views. Odnosno tekst koji ste vi štiklirali. Sad ne znam da li vi vidite to, ali treba bi da vidite. Znači, evo ovdje 55 piše. I samo obrišete i napišete 852, recimo, i enter. I evo, ugasite. I evo. Dobro, sad sam ja obrisao i views slučajno, ali, znači, shvatili ste. Možete to zameniti sa bilo kakvim tekstom, možete i ovo promijeniti, možete promijeniti sve ovo recimo. Znači opet inspect element, nađete gdje piše to što ste štiklirali, obrišete i izlupate nešto i je. Sad znači to ćete samo vi vidjeti naravno i kada refreshujete stranicu, to će se sve vratiti u normalno stanje. Znači to mi je samo ono kao da možete tako napraviti, pa kao slikate, imate, ne znam, 1.000.000 pregleda, ili tako nešto. Ukoliko se svidio klip, ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!